Mkhwebane o boloditse ntwa e nngwe ya semolao ka maiteko a go boela mo tirong. O bone phenyo kgwedi e fetileng fa kgotlatshekelo e ne ka ya go sekegiwa ga gagwe go se mo molaong. Le fa go le jalo, katlholo eo e gwetlhiwa ke DA le moporesidente Cyril Ramaphosa. Gape katlholo eo e tshwanetse go totobadiwa ke kgotlatshekelo ya molaotheo pele e diragadiwa. Jaanong Mkhwebane o ngangisana le kgotlatshekelo malebana le tshwetso ya gore katlholo e tshwanetse go leba kgotlatshekelo ya molaotheo. O ikuetse mo ditlankaneng gore ga gona lephata le le tlagisitseng gore katlholo eno e totobadiwe ke kgotlatshekelo ya molaotheo. Le baatlhodi ga ba tlhagisa ntlha eno ka nako ya kopo ya gagwe ya potlako. Mkhwebane o nganga ka gore kgotlatshekelo e dirile phoso ka go kaya makgetlo a le mmalwa gore katlholo ga ena boleng go fitlhelela e totobaditswe ke kgotlatshekelo ya molaotheo gonne DA le Ramaphosa ba ne ba se kitla ba e gwetlha. O tsweletse ka gore mokwaledi wa kgotlatshekelo ga a kaelwa go romela katlholo kwa kgotlatshekelo ya molaotheo pele ga letlha la malatsi a beilweng a le 15 le fitlha. Mkhwebane o koneseditse ka gore morero ono o supa fa tlhoka tshireletso ya nakwana ya tshwanelo ya gagwe ya go dira. Kgotlatshekelo ya molaotheo e solofetse go reetsa boikuelo jwa DA le moporesidente ga mmogo le go akanya ka kgato ya go totobatsa katlholo eno Ngwanatsele a le 24.